nangalesikhathi kaNoah. Ngesikhathi kaNoah they were relaxed. Bakakhona amakholwa lapha. Bekakhona amakholwa ngoba kuqala ukuba khona la ngathatha umadumile akhona aqala futhi ukwenza isono ngaphandle kwaAdam noEva. Lapha Genesis chapter 6. Lithi iBhayibheli lapha Genesis chapter 6. Abantu bakhona noma abantu labathi uNkulunkulu noma bazalana bangaleso sikhathi noma abangcwele bakhona bangaleso sikhathi baqala ke ukuthi basithathele basishathele noma kanjani usho ukuthi umuntu ufuna ukuthathe noma ngubani kakhulu futhi bebashada abantu abangakholwa kushaya abantu abezizwe. So uNkulunkulu wamthukuthelisa lokho wazi wathi uNkulunkulu wabona ngendlela bashada ngayo abasebenza ngayo sekuzobabhubhisa manje. My question is nowadays ukuthi thina ngendlela sishada ngayo ngendlela senza ngayo senza ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo yini asimthukuthelisi uNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen bakholwa. Uma singabheka yona le ncwadi kaGenesis chapter 6 kunombuzo ukuthi njengoba siphila namuhla asibiyelane emuva saphila ngayo lempilo leyo bebaphila ngayo laba. So kunezinto eziningi bazalwane letino liningi entele ngesikhathi kaNoah sokuthi abantu bafanele bakhonje uNkulunkulu nafanele bakhonje uNkulunkulu ngeqiniso abantu bangamkhonti kahle uNkulunkulu. But our God, because it's fair, uNkulunkulu wethu ulungile. Wabona uNoah ayedwa ulungile. Angathi ukuthi namhla thina njengoba simkhonta uNkulunkulu, simkhonta uNkulunkulu sulungile yini phambi kwaNkulunkulu. Amen bazalwane. Angathi ukuthi uNkulunkulu silungile yini phambi kwaNkulunkulu. Bazalwana, we are ready in such a way that uma kungenzeka namhlanje sabuye bazalwana ngasithola silungile na. Amen bazalwane. Ngina lo bazalwana ukuthi uNkulunkulu iyodwa into ayidingayo. uNkulunkulu usidalile wathi ngasidala esimini saseEdeni kuthiwa isimo saseEdeni beyingcwele. Na ingcwele esimini saseEdeni ingana next ilungile. uAdam noEva bona. Amen bazalwane. And then kwaqala kubonakala lapho impilo yakasabi right. All right. Kwabe kwazofika esikhathini sikaNoah bona abantu impilo yakabe right. Kwaba kwazofika la lithi izwi lenkosi mawulifunda after uNoah kuna la kufike khona abantu bebathanaza ilanga bakhonza ilanga bakhonza izinto ezikhona izithombe zonke ezibaliwe esikhona. Waqhubeka lapho kuna la kufike khona nasekusuka lapho kwaba uAbraham lo wasisiza ke bazalwana lithi izwi lenkosi ngokukholwa uAbraham ngeke waqala afresh ukuthi indaba esindiso noma indaba yokukholwa iphinde ibuye. Yaqhubeka indaba yokukholwa yabakhona. Manje kulesizukulwana sanamuhla thine sifunde kuningi. Amen bazalwane. Akwazi bazalwane ukuthi wenze imistake yomuntu oyenze leyo mistake leyo ube umbonile. So thina kulula ukuthi sibe nejudgment sijudge straight ngoba abantu abahluleke phambi kwethu angithi sibabonile. Amen bazalwane. Sifunda ngoNoah ukuthi wahluleka, sifunda ngoAbraham ukuthi wahluleka, sifunda ngazibani ukuthi wahluleka. And we are lucky in such a way that thina namhla siyazi ukuthi kusikhathini. Amen bazalwane. Siyazi ukuthi namhla kusikhathini ngoba ayikho into kithi esele eBhayibhelini engakhulunywanga engenza ukuthi sithi lokho asikwazi. Amen bazalwane. Nesihloko la ngibhale ukuthi those with ears to hear, let them hear. Amen bazalwane. Mfukaza le ndaba kancane ukuthi onezindlebe zokuzwa noma onendlebe yokuzwa akezwe. Amen bazalwane. Onendlebe kwenza njani? Yokuzwa akezwe. Bazalwane, ngeke ngabheka ngathola ukuthi angazi noma lento ikimi kuphela yini. Uyabona lamalanga lawa ngina lento ukuthi noma ngihleli ngithi Jesu uyabuya, Jesu uyabuya, Jesu uyabuya, Jesu uyabuya. Angazi ukuthi kungenzeka ukuthi nami enhlizweni yami ngithi Jesu uyabuya, Jesu uyabuya, Jesu uyabuya. Kanti hayi ukuthi Jesu uzobuya kusasa noma uzobuya nini angithole ngalunganga. But mhlambe ukuthi kufanele sihlale senze njani silungile. Okunye futhi
kungenzeka mhlambe nezinsuku zami zokuphila emhlabeni amen bazalwane zincane ngendlela ukuthi mhlambe uNkulunkulu ufuna ngihlale ngilungile amen bazalwane in short bazalwane uNkulunkulu ufuna senze njani sihlale silungile uNkulunkulu ufuna senze njani sihlale silungile. If I can ask you one question ukuthi uma kungenzeka Jesu abuye namuhla are you ready now? Sabona konke lokuhlabelela sabona konke lokwenza sabona konke lokukhoza uNkulunkulu but into okuyo wena are you ready now ukuthi Jesu mangabuya namuhla Jesus haleluya bazalwane Jesu makungenzeka namuhla abuye are you ready now haleluya amen makholo angabe ulungile yini phambi kwaNkulunkulu haleluya ngicela sifunde lapha kuMateyu chapter 24 sifunde siqale verse 12 Mateyu 24 siqale verse 12 sifunde nalokho la ukuthi onendlebe ekuzwa makezwe lokho lokushiwo umoya emabandleni nowadays umoya uthini ngoba isikhathi bazalwa sibonakala ngathi sambili uma kungenzeka Jesu akabuye usaphila but are you ready now uma kungenzeka udlule emhlabeni namhla ungabe ulungile phambi kwaNkulunkulu na asifundeni bazalwana Mateyu chapter 24 siqale ku verse 12 la sifunda khona Mateyu 24 siqale ku verse 12 uJesu bese utsale mhlawumbe I think uma ngaphosi sibehlala uma 4 days or 5 days or 3 days uJesu enze njani abethele malanga bese kahambe kakhulu mafunda Mateyu chapter 24 25 26 27 28 siyabethela 27 siyabethela bekuyiviki nje or bekumalangana nje ukuthi uJesu abethelwe esiphambanweni ngiphinda le ndaba le ngenzela ukuthi wonke umuntu abe nokukholwa ukuthi ngempela iBhayibheli likhuluma iqiniso ngoba sikhuluma kuphumala ngaphandle abantu basitshela ukuningi eBhayibheli bathi ibhalwe belungu libhalwe yini amen bazalwane but iqiniso lelithi ayikho enye incwadi echaza ngefuture ngaphandle kweBhayibheli amen bazalwane haleluya iBhayibheli likhuluma izinto ezenzekile likhuluma futhi nangezinto ezizayo likhuluma futhi ngezinto lezi bezizoza says that 2000 years and something in New Testament ibhaliwe kodwa ikhuluma into ezizoza ku Old Testament beprofeta ukuthi Jesu uzoba khona uma futhi iBhayibheli thini masifunda namhla siyathola ukuthi Jesu ngempela waba khona yena uJesu qobo lakhe nabafundi bakhe nabaprofeti baprofetile basho ukuthi kuzoyenzeka so siphume lapho siprofetelwe nangamoya engcwele ukuthi umoya engcwele uzoba khona uzosebenza kanje ndani ucindezela ukuthi la iphakathi uma ngabe kukhona lokakhala kahle uNkulunkulu iBhayibheli liyalizwa nje ndani ukugazela ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhona uma ngabe uNkulunkulu akhona iBhayibheli likhuluma iqiniso khona leqiniso uzilungiselele mzalwane noma kunzima noma kulukhuni kodwa ubekezele ngoba ngelinye ilanga Jesu uzobuya alande ibandla lakhe uJesu ufuna abantu babe balungile fundani bazalwane fundani Mateyu chapter 24 verse 12 verse 12 funda ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi yes la lithi iBhayibheli ngenxa yokwanda kobubi kuza kuphola ini uthando lwabaningi uyabona uma sikhuluma ukuthi iBhayibheli ngenxa yokwanda kobubi kuza kuphola uthando lwabaningi iziningi izinto ongasithanda la eziningi kabi ngoba la uJesu bekakhuluma ukuthi ngenxa yokwanda kobubi kuza kuphola uthando lwabantu abaningi asikhulumi la kuphela ngothando lokuthandana asikhulumi la kuphela ngothando lokuthanda uNkulunkulu kuphela sesikhuluma ngezinto eziningi ngendlela ukuthi ukuhlukumezeka ezimpilweni zabantu
Abantu manje ukuthanda uNkulunkulu kuzophela. And namhla vela kuyaphela ezinhlizweni zabantu. Amen bazalwane. Hallelujah. Umuntu makufika indlala leliprofeti ekhona eBhayibheli ukuthi uzoba nesikhathi sendlala. Wenza ukuthi angasamthembi uNkulunkulu, uthando lokuthanda uNkulunkulu lungasabikho. Ngalesikhathi lesasusuke kuso kudala bekwenzeka lento ukuthi noma ungena kuliphi ikhaya ngoba izinto bezikhona. Uma uthi ucela amanzi ekuphuza bevele bakunika uphuze nje. Kodwa namhla ngafika umuntu esengagcwele ngathi ucela amanzi mhlambe kulethu untambama sethi ukuthi ungeze ngasigebengu ngelisi. Asakhona ukusiza abantu. Ngenxa kwanda kobubi uzawuphola uthando labaningi. Abantu ngenxa yalesi sikhathi esikhona manje. Amen bazalwane. Nothando lokuthandana straight even emshadweni luyaphela ngoba lucina ngemali, alithini lona lodwa. Ngaphandle kwamali alithini. Hallelujah. Akekho umuntu angathanda ngusesashada umuntu ongasebenzi. Even namhla futhi ngendlela esekwenzeka ngayo nayo indoda indoda engathanda ukuthi ishade umuntu ongasebenzi. Okusho ukuthi ngenxa kwanda kobubi besikhathi bendlala okuthanda imali sephola uthando lwabaningi ezinhlizweni zabantu. Kodwa namhla kudingeka abantu abazothi izinto zikhona noma azikho, uNkulunkulu ukhona, abasala uNkulunkulu. uNkulunkulu bazana akuna lento ukuthi ngathi mina uNkulunkulu angikhona ngoba kunebele izinto ezisona. Akuwa khonakala. Sikuhlulela thina ngokuhlulela kwethu. Lithi izinkosi uma uJesu abuya kuba ne-judgment. Umuntu uzathi yes, ngijudge ngalokho kwenzile. Ngabe unayo inhliziyo yokubekezela noma unganamali na? Ngabe unayo inhliziyo yokubekezela noma ungashadanga noma unayo inhliziyo yokubekezela noma izinto zingekho na? Namhla bazana kufuneka abantu abazobekezela noma indlala ikhona kodwa bamkhonza uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen bakhona. Uyabona manje sibancane sinje. Uma ufika kulabazana abangekho la uthi reason bangaba izinto eziningi kakhulu. Amen bazalwane. Ezenza bangeke bamkhonza uNkulunkulu. Hayi mina ngiye enkozweni namhla ngithi langa lemali mina nginamali. Uyakhumbula ukuthi kudala lezi zinto bezingekho ngoba nemali bezingayisebenzisi kakhulu. Kodwa ngenxa yokwanda kokufuneka kwemali uzawuphola uthando lwabaningi. Isikhathi lesi esifuna abantu bakhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Uyabona ithokoza. We need 5 or 6 or 7. Abantu abazothi bona bazinikela ngaphambi kwaNkulunkulu every Sunday kwathi 10 bapla bazodumisa uNkulunkulu. Kunomuntu akunamuntu bazodumisa uNkulunkulu. Into esihluphayo thina babandleni yethu okwenza ukuthi uNkulunkulu indawo eNkulunkulu ingaqhubeki ukuthi umuntu nomuntu ufuna ukuthola omunye. Akafuna ukukala enkozweni. Kunomuntu nje ozogcina mhlawumbe azafe kodwa enkozweni akaze afike ukukala. And always mabafike bazalana abazi ukuthi kufanele benzeni. Kunomuntu ufanele enze. Hallelujah. Amen. Isikhathi esikuso lesi sifuna abantu abazokhonza uNkulunkulu noma kuyisikhathi noma kungasiso. Uthi Paul kuTimotheo noma kuyisikhathi mntwanami shumayela izwi leqiniso. uPaul ngathi bekabonile ukuthi kuzafika isikhathi la isikhathi singeke sibe khona. Ayi noma kuyisikhathi noma kungasiso kodwa wena shumayela izwi leqiniso. Namhla sifuna abantu abazoma bazalana bathi uJesu ukhona uNkulunkulu ukhona ngiyasebenza angisebenzi. Let me promise you ungasebenzi kodwa usinikela kahle kuNkulunkulu, uthandaza kahle kuNkulunkulu, uthandaza ufasta, ufuna abangcwele phambi kaNkulunkulu, nakanjani uNkulunkulu ufanele athinteke. Akwazi uNkulunkulu ungathinteki ulathi uzana naye. Kana uNkulunkulu esimkhonzayo uyelengalelana bathe abafundi bakhe mfundisi asinayo imali yokuthela intela basihlupha ngana. Oh my Jesus. Shanzandla bazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane. Uyabona masikhuluma ngoNkulunkulu noma sikhuluma ngeBhayibheli. Uma sikhuluma ngeBhayibheli bamfundisi libala zonke izinto ukuthi sikhona kulo. Hallelujah. The Bible is a bread of life. Amen bazalwane. The Bible is lenkosi is a water of life. Ayikho into engekho la. Uma ufunda iBhayibheli liyikho konke esifunayo. Uma ufuna ukudla kukhona la.
Uma ufuna amanzi ephuza akhona la, ayikho into engekuyithole la. Uma ufuna uvuna yini iBhayibheli kwalona and futhi lona lesikhulumela. Bathi abanye lencwadi incwadi esikhulumela nami ngisho njalo. iBhayibheli incwadi esikhulumela. Yini into oyifuna kuNkulunkulu engekho la? Zonke izinto zikhona. But into esishaya kakhulu sibe confused kungenxa yesikhathi. Qhubeka ufunde mama. Funda. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena uyakusiza. Kapa ngenxa kwanda kobubi uzaphola uthando lwabaningi. Kapa lo okhuthazelayo yini into oyokhuthazela? Yini ukukhuthazela? Uyazi ukukhuthazela uqhubeka kwento emile. Ukukhuthazela uqhubeka kwento enjani? Uphusha into engalathemba ocabanga ukuthi imile ayikho but ufanele ukhuthazele. Ukhuthazela ukuyomkhonza uNkulunkulu umdumise noma kuyisikhathi noma kungasiso. Ukhonza uNkulunkulu ukufosta uvuka ufunda iBhayibheli. Bazalwane, uNkulunkulu usidalele ukuthi thina uyasidinga. That is why mafunda kuRevelation iBhayibheli bese ukuthi thina singomakoti. Uyabona makoti nomyeni. Indoda yamdinga inkosikazi wayo. So uNkulunkulu thina singabayeni. uNkulunkulu uyasidinga. Akuba nokuba ayike nendawo eyodwa la uNkulunkulu wathola ukuthi thina ngasidinga. But uNkulunkulu uyasidinga. But ngasikhe nasifuna ngaso akasitholi. Thank you Jesus. Ngenxa yesikhathi kwenza ukuthi nathi indaba kaNkulunkulu siyayikhulumi. Uyabona ama social media labasivezele wona nasengakhona khona amasosa mama lo ma Facebook, ma WhatsApp and everything yonke lento lekhona. Yebo mabazana kule bazana manje abayithu. Ungama blame abantu ungama-blame. But izinto esikhuluma la abazama ukuziqiniso. Kuna lento nje abayibiza ukuthi enigma. So nowadays